Mukamba urana mbosa kibela yangu tabi twedukeni sindatika ile maundo ni kwa yangewa na maundo ni kuiwana niando mbethukisi ine sewe kula siae yandu maenda muingo niki lakini mbethukisi ngo tabi kui muingo kwambe yana yesilia neyo kindu chambe kila witha nacho wa mwa kui muingo na muingo alama elde kuthinao pai mundu mubate kui muingo nondo muingo konde ndisionde wa isilia kana ndisionde wa ina nacio nthini wa akili yaku ukesa kwivanga kana ukavangithia mundu nothi muingo lakini kindu kila saingi tuthetha twicithia akamba na onoka umala ku nthi mbingi withia akamba tie ingi nondo kindu chambe mukamba saingi wikulasya kabani we ng'ombe kana kabani ibe mbesa isu mwana wako kana nyeni muingo lakini mwandu maenda muingo niki usongio wambe andu maenda muingo mabingu wekeleko mukamba asasiate kana mundu la wekala musi asisia inyana wa wisikada na wa wisikuga utesite umala bayanza kwa maana andu angi mauwa wona kana inya kuna uwa leula musepyo gina muthano loiso kina bayanza ukewithie iya na mbona kwimaliwa ngi mauwa bana kwimaliwa ngi maumete kundu kungi kwimaliwa ngi maseo matona kuweka ku andu maenda muingo kindu chambe maendena kwekulia ndona kubingwa kiliko chakwara cho kiliko kibingwa wara kiliko kibingwa wana kuonwa maondo maingi na kumana maondo maingi na kwisilia maondo maingi nondo wamina kukina bayanza no komana anando gumande siki wathukania ukakomana andu angi mekwisilia sindu siki wathukania ukakomana andu angi makaonenga mesilia ngi onote isi ukakomana ukesaithe ona kuwe mweno thikala nthu yase yu mundu enda kwika kindu ndwisilia usitie ngalimo wisilia usitie kupandu banene na maundu maingi na mawazo maingi nthino wa akili yako lakini saingi uwiana withawe mingi ukesaithe twikulia niyo sa riski no na baluka bathikwata lakini amuravie kwenda ya kwibina muno utaisa pose tambia ya kwasia ni ready kwasia embasa asio nde wona kana wale kusinda na wale kwitha uteo kwasia pedha abe bina wiseka kindu kisitoe kiusitoe kana kindu kiusonje mbe kunye kindu ndokala ndo kuthithia nacho ni ati thine binda wale kwikala withikulia embwape undu we mwene na saingi kuthi muingo tikwo nzia yonde irondo tuma maisha metha maseo chiti yangu nene penzi ya mbinge muno cia kubingwa kiliko chako lakini ndino wachano gekitu saingi tunena muno yolwa kumala nikwitha maundu ni maingi makwika lakini ithiru itha muno tuicisia ngalesu ya kumala nukwitha akamba ni twenda akamba ingi kuunza and akamba ingi ndi isianza nikana wisa ithe ni twatunga maendeleo gwito na saingi twa malia ndo angi andu moka mesilia andu mona na saingi ona we nuka musi okay saithe we nuka na wisiliti na metho ana bandu ba metho eli nugwelewa ko maundu ni maingi makwika lakini nye ndondo kuthuthia ngali no ingi muno nundu mundu asiatelele no se tukambia bala tumete na wambia musi at least we saithia no watethia mundu ambe kana wakeli na saingi we saithia na ndalo koma namo ingi yuta video no amina kumiloela no ronda kutumia mundu akeloela mundu cio akatetheka na ndino wachano kiru tha tuvete mundu azuma kuthuthia mukamba na niambia na kikamba nikana we saithia ithia kamba itambo bikewa ndie so bigia ndo alangi nikana we saithia mukamba daga cia watililo nukitha kutwe kalaro na kabila mbingila si kalako lakini we katika te wagua mina kuamua nye mukamba unembati nyengothi mwana wako nokothi na chuni chote za tukweti handone ba nikana uelewe ne sawi saida ndugu isa kwa sia kwani kumala mwingo kwibina kuma mwingo kwibina na ne chote betata to bunde se kuma tamcha kuyila inge we saida no akwatia na waelewa na waya makwibanga we mwene ubange mwana uoke na mwana we makuka nzukulu akuyoke na nzukulu akuya makuka ngana na yoke nikitha tu kwenda ku mwingo na wandu wa mina kuka uko koma na ndo angi meka lako akamba angi meka lako unangi utesikara meku na no mabu to ine na no se ata koma na ndo angu lawathi ukatembea na wa mina utembea ndo iso sio ko bala umiro imundu ko bala iso kamusi lakini no se ona nga kuya na nga udhuthi nga kuya umahaloka kuwe tarondu batonde ka ubini okabata nikuwa kwasia ni na subscribe channel okay na ina kiatia no thika lao kile vinda wona notification ya video sito
uthikulia indi asume asiata uisemba uisisia ngona uthikala ungua kiembe uisisia no yasi ai na niwo babenge wangu enda ithukisia no ithukisia ngewa no yuko usome na wamina kusoma tetheka na watetheka tethia mundu ungi nikwitha ithie tuyakamba na rwende kala tukilanĩtie na indi wamina kubikiwa we mukamba yue ningathamo kana asia ni saa ingi cia ubikia andu angi makabila ingi twimwe ku mukamba video tiesu YouTube ndwambie kwisilia wikale nthi wati yo channel ela ingi tuimana nondo munthi ndamina kumana joi kui muingo kwibina ela ingi tuyatie kudo thingi nikana tuendeenda kupanua na akili situ ibinguke nondo musungwaza cia kana information is power kana wamina kumana witha akwa rabina no bina we bina muno unakwimbesa bina yani ubina usuwa umami witha we bina muno ni okutwa abasa ni gukile musi waku na ni upendwa history yaku kwa we ndukolwe ku likabu ubine ka baro nikuka ina ate yaba no dikala watie tembea study nukweza tembea study nito kutethese na tembea ni Kiswahili na no kikamba tembea no isoma na kusoma tiko la kusoma kama buku kusoma na kola kutembea usome wasi indi yokugwita wa muingo neko yutio isomo na nengitiu we wikale nthi na nengiti twende na ukwati yani ya ndukolwe ni kusubscribe ni kwitha twikuete maundu maseo nthini wa channel ibinde seo muno bye bye.